Hrvats and Stonoga at Eurovision. Ovaj program su omogućili Scanjet, direktni letovi iz Skandinavije za najpopularnije turističke destinacije u Hrvatskoj, centri za lokalni razvoj, na usluzi građana u 9 gradova Bosne i Hercegovine i u cijeloj dijaspori. Više prirode, više života, Vitalis sokovi. Top Turist, najsigurniji i najpovoljniji put autobusom iz Skandinavije za Bosnu i Hercegovinu. Kovu galerija Visoko, shopping centar za cijelu porodicu. Bonbon Damla, punjena voćna karamela s prirodnom aromom svježeg voća, kao i široka paleta bombonjera Orient, koje možete naći kod ekskluzivnog distributera.